vereyim ben 300 vereyim ben. Почтовский мороженое келіңіздер. Мен оған айтқанымда қаласыздар. Kıymasını alabildik. Bunun da sap verirsiniz. Ne beşi? Kıymalı da var o. Ne kadar болады? 500'den 600'den. Маған сливочный бер. Хотя на глаз будет, не шишли. Қайсысын берейін? 600'den берейін бе, 700'den берейін бе? Мені бұл жерде құлдықта ұстап отыр, көмектесіңіз. Қайсысын берейін? 600'den vereyim bе, 700, Sütürüm bile var. 500'den vereyim ben, 600'den vereyim ben. Kaçsın benim? Мен мынаны құлдықта ұстап отырмын. Не мынау? Не бұл? Сабақ кетеміз. Hadi katlı atın. Yeşil kutuda yeşil. Yani kapağını al. Құдай Yedim öyle kazmış. Aksızma da kazıda bulsanız ister olur mu? Buradan ciddi sizin gibi geliyor. Tut buraya kadar kapı sizi tenekesi yemin sana. Olup pek büyük bir tane. Tamam, sağ olun.